Nirmal ke niam biya kamal ke nor online TV channel to kon ke ler bu kon lingwas me na me ler mi bej shala den wo te ke shek mse gade che de ban pin ke she gade che de yak ray which ke unit state agenda na ban lingwas me just lo anyu di long minen kon no de man gade der je yak no gan matot mte grundu toro long ba ye nyo turda ka gwatot nyok kan kono niam re largana me de jogono ko subscribe aka gorno jen bi notification bell bi jetwain ko mete ga ler mishi brech bi shamala shuba kaje ler bu kon lingwa me kwi shek mishi gat che yak ajen bu kon lingona re wi ka so sudan ka unit state ano gwasa me lere me we kan e di altin tere wi ka unit state kare ga dana che tuok shala de wonena te ka shek mi shiga da metot ke je yak to yir ka man ken river man ka river jen gwa da cha ga tor mo cha je yak ten no chala do kuma ten gor man gada gor jere wich ko jele gor no be ja identify ko ngayen no jek man gat ka be jelong cha de mal jek ne me dong cha kulo wogwin ne dialo konti che dap dong de ga shek mo de je kulo ngich so ko kuje mo ci kuma ci ore wech gore man gadana mo wangu de kan gada mo kan man kan je ka do brana chalat keja a newborn baby girl found abandoned by the mother at the Mankeri River bank in Unity State. Authorities are investigating to identify the restless mother of the innocent infant. Chega me gurga je ko ramade gan mato da je ban pin karwada ramatedi so en na me be nyo turde jen turde na me bo gwatot be nyo de jen agan mutot no chimna ni na magwada man no tere ala jen te bi agan very strong bo changna jena so gat mutot mo gwa jen na magoro de nyo ya kel no te ke shek mi shiga da chaje yak ke chaje ban pin kaman ken river bank unity state janana gode nyaaye kel me jeslo aje long ramete ka gat da ga derje yak to gon gat getini ngum che gorje ga da nang da jo ban pin ka gon gada de go da ga da ban je pin da de ka nguna mo an me janana gode nyaaye kel jeslo aje me